Dobrodošli na kanal Životna sila. Ruke prve odaju starost žena, a proces starenja na ovom području počinje vrlo rano. Ali postoji smeša koja je laka za upotrebu, a duboko čisti kožu vaših ruku i podmlađuje je. Ova smeša je pogodna za zrele dame, kod kojih počinju da se pojavljuju staračke mrlje. Maska za ruke je toliko jednostavna da je možete pripremiti u nekoliko minuta, posebno jer su sva sredstva verovatno dostupna u vašem domu. Biće vam potrebno 2 kašike soli, najbolje himalajske ili morske, 2 kašike soda bikarbone, 3 kašike gela za čišćenje lica. Morsku so dobro izdrobite pa je pomešajte sa sodom. Zatim dodajte gel za čišćenje lica, dobro promešajte. Maska je spremna. Nanesite na ruke počevši od vrhova prstiju pa sve do laktova, praveći nežne masažne pokrete. Ne dopustite da se maska stvrdne. Ruke treba masirati 10 minuta. Nakon masaže isperite vodom i nanesite hranljivu kremu. Efekat će biti vidljiv nakon prve masaže. Ruke će posvetliti, postaće belje, kutikula će postati tanja i mekša, a uz redovnu upotrebu uopšte je neće ni biti. Malje na rukama će se tanjiti i prestati da rastu, ali to će se dogoditi naravno ne od prvog, već nakon 4. ili nekog narednog puta. Ovaj postupak treba redovno primenjivati, 1 do 2 puta nedeljno u toku mesec dana. I još jedna stvar. Za one koji imaju potpuno suvu kožu ruku, preporučujemo da dodate 1 kašiku maslinovog ulja za prijatniji postupak. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.